Evo ga. Sad je sigurno da izađem. Da, sad smo na čvrstom tlu, dođi. Pomoći ćeš mi? Da. Oprezno. Evo ga. Ti si moj heroj. Ali nisi vjerovala u mene. Molim, niti u jednom trenutku nisam posumnjala u tebe, ne znam Da, čemu ćeš. naravno. Što da, naravno? Priznajem da sam se u jednom trenutku malo prepao. Vidiš, naravno da si se prepao. Ja ne želim više nikad biti ni centimetar iznad zemlje. Ali rekao sam da će sve biti dobro. Na kraju je sve u redu. I zbilja smo se zabavili. Idemo pronaći Francesku, već je sigurno zabrinuta. Ne, u ovakvom slučaju ljubavi trebamo javiti gdje smo sletjeli i čekati da dođu po nas. Odlično. Ali nemam signala. Odlično, što mi želiš reći? Nalazimo se usred ičega, Leone, što ćemo sada? Ono što ćemo učiniti je čekati. Balon se vidi tako da su nas sigurno slijedili. Ti to ozbiljno govoriš? Da. Zaista? Da. Mogu te zamoliti? Da, reci. Za sljedeći rođendan odvedi me u kino. Što se dogodilo?